dapat mas pasiklangan ng police visibility. Yan ang paganakan ng DILG Secretary Remulla, Karen Kapulisan bilang pamanuki inutos ng Presidente Marcos. Pasibayo ng pepaganakang Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, ing direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. king PNP na pasik na nga ning presensya king dalan bang ramdam dareng tao ing seguridad. Agpanggang Remulla, iting utos ng Presidente Marcos inyang May 19, 2025 nung nukarin dinikdik ning Presidente ng ulagan ning police visibility para king mas mabilis pa magresolba ning krimen at pamamaya kumpiyansa king publiko. Isa lang sinasabi nila, safe ang aking community, safe ang aking city, safe ang Metro Manila, safe ang Philippines. That is your only marching order. Do your job, make people feel safe. Dinikdik ng Remulla na reng takbang areti partila ning malawakang plano ng Presidente Marcos king mas matigik a peace and order king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.